tuzabaho tubikesha Imana n'amaboko yacu, tutabikesha abo mutekereza. Kandi abaduteye umugongo abibeshe ngo bazabaho. Muraho neza nshuti bavandimwe mudukurikiranye kuri Tuzabaho Murenge TV. Uyu ni wa mwanya twabasezeranje ko tuba tubagezaho urubuga rw'imikino, uko imikino yifashe mu gikombe c'isi ndetse nigura nigurisha ku bakinyi mu Bwongereza, mu Bufaransa, mu Butaliyani, muri Spain, ziriya ligue zose zikinwa nazo tugenda tubakonjoreraho uko abakinyi bahabagurwa cyangwa se uko bahabagurishwa nuko bahabagurwa. Rero tubahaye ikaze hano muri studio zacu. Kuri microphone muri kumwe na Nelson Masunzu, Sibomana Freddy, Mugisha Desire. Shuti zacu mudukurikirana umunsi ku wundi, tubahaye ikaze rero nkuko musanzwe mudukurikirana uko bukeye nuko bwije. Nta yindi gahunda yatuzanye no kubagezaho ku gikombe c'isi aho kigeze ubu nyine muri quarter final uko bihagaze. Ikipe y'Ubufaransa yarayikinye n'ikipe ya Maroc yo muri Afrika. Ikipe y'Ubufaransa itsinda ibitego 2 ku busa. Ikipe ya Maroc yo muri Afrika yavuyemo, no kuvuga ngo ikipe zose zo muri Afrika zavuyemo. Ubu nyine tugiye kureba gusa abazungu. Wenda hari yasinze ko bahari abakinyi b'Abanyafrika bari mw'indani muri bihugu by'abazungu, ariko ikipe zacu zose zasezerewe uretse ikipe imwe gusa yasezerewe bidaciye mu nzira nziza ya Misiri, ariko izindi zagiye zivamwo n'ukubera gutsindwa. Rero nshuti bavandimwe, rero tubararike kubana natwe, muze mudukurikire muduteze imbere hano turi kuri Tuzabaho Murenge. Freddy, mwaraye mubonye mute igikombe c'isi Ubufaransa na Maroc? Dusubiye n'inyuma twibuke ko kandi Maroc yigeze gukubitana n'Ubufaransa kandi ivamwo kandi kwemwe n'Ubufaransa, none ribaye rya kabiri ikwemwe n'Ubufaransa. Zabaye akamenyero, nta gitunguranye cyane cyari kirimo kubera ko Ubufaransa ni team ihagaze neza mu buryo twari twizeye ko amahirwe menshi ari Ubufaransa buzakomeza. Rero Morocco kuva yaguyemo ntabwo zatunguye benshi nubwo agiye yitwara neza, ariko yagiye igira ibyago byo guhura n'Ubufaransa. Ubushize Ubufaransa bwabakuyemo kandi ubwongeye kugarura ya mateka yo kubakuramo. Ariko nanone ugice cya mbere bihagazeho ubwo Ubufaransa bwahawe penalty, ariko umugolikipa wa Morocco Mbono asakuyi fata cyane, yatewe na Kylian Mbappe bamufatira penalty. Ariyo penalty ya mbere ahushije muri iki gikombe cy'isi. No kuvuga ngo Ubufaransa bwaraye bwegukanye intsinzi n'ubundi. Bwayegukanye ku birazo 2 ku busa, bwari bushoboye Morocco kabisa, bwarabashoboye. Urebye Morocco match bwagiye bukina ni yejo kabisa bari hasi cyane, ariko babuze icyabiteye, babuze umwataka mwiza Asabai wabonye imvune ku rukino bari baheruka gukina na ese iyo baheruka n'uruhe rukino bahuye nayo, yabonye imvune rero ejo ntiyabashije gukina, bakuyemo Canada ushize. Rero uramukinyi yari umukinyi bari bashaka kuri la game ko yari guhindurira game, ariko mahigwe make kubera imvune ntiyahaba. No kuvuga ngo amahirwe menshi bari bafite nuko umukinyi wabo iyo atavunika wenda bari gutsinda, bari kugerageza, ariko nanone ntaho bari kusha. Ku Faransa barakomeye, harabashoboye cyane, yagerageza byenda bakabona nk'akarazo kamwe, ariko nanone iherezo gusa kwa rukuvamo. Desire, ubushize igikombe c'umwaka imyaka inishize Ubufaransa bwakubitanye na Morocco n'ubundi muri uyu mwanya n'ubundi bahuye, ndetse Ubufaransa buza kubakuramo, ariko itombora wowe urayibona gute tuma Morocco n'Ubufaransa bikomeza kugenda bihura? Itombora sinzi uko no bikubwira, byenda sinzi cyo bagenderaho cyane kuvuga ngo batombore, nkuko babaza ngo se Real na Man City kweri kizi barazihura muri Champions League. Nazo timu zihura ntanti womenye impamvu. Ariko nitombora gusa nyine biba byapanze cyane. Na zabaye nka El Clasico mu gikombe cy'isi. Urebye Morocco kabiri kagaruka bahura n'Ubufaransa kandi bukabakura nko kabiri nabi. Ariko ndabona Morocco yitaza guhura n'Ubufaransa. Maroc yari gukomeza. France irakomeye. Yarayikinye umukino. Niyo mpamvu twoshingira tuvuga ko byenda ari gukomeza, ariko ntitwawihamya cyane kubera ko itimu zose ziri hariya zisigaye
zirakomeye mu buryo se ari kuzakuramwo Argentine ubwongereza cyangwa se ububirigi cyangwa se Israel barimwo urumva muri semi bari guhura na Espagne Espagne irakina na Belgique uyu munsi wandi babaha Belgique ariko urebye amahirwe menshi ni na Espagne zose ntayoroshe itimu zigezanga izi timu zose zira ntayo bavuga ko Maroc ikomeye kwirusha bakunda kuvuga ko nubundi mu kibuga abakinya bari 11 bose abakinya baba bangana umwe abafite uwe baba bahanganye nyine haza kuba gusa amahirwe yuko udacungwa wawe neza akagucika ariko abantu bose baba bangana mu kibuga urumva ntacyo twabivugaho cyane igikombe c'isi gikomeje kubera nubundi muri bya bihugu Mexique Canada ndetse na USA ariko ubu nyine ngira ngo muri Canada byarangiye zihavuye kuko bakuyemo Canada kandi tubibutse ko bya bihugu byose byakiriye igikombe c'isi byavuyemo murabona gute ubu nyine hari biravugwa ko ndetse tunakurikiranye ku makuru kuri social media FIFA ifitanye kutumvikana ku busabe bwa Misiri isaba ko abasifuzi bari bahagarikiye uriya mukino bavamo babakura mu gikombe c'isi murabibona gute mwebwe ni koko barabereye cyangwa barimo barazirusa ku muntu warebye game ari ukuntu bagiye barenganya Egypte ku makosa amwe batagiye basone ni igitego cyabo banze mu buryo bugaragara nti cyari kuba igitego ariko birangira bacanze byo nibyo bashingira bavuga ko baberereye ariko jewe hari ico ntemera Misiri yakubise ibitego 2-3 nakiriya bavuga ngo baracanze cyari ca kabiri itsinda ibitego 2 kubusa Argentine iza gukora comeback y'ibyo bitego yari ifite ubusa inarenzaho ikindi gitego kuko ise babona ko kuki batakomeje ngo bafunge baze gutsindira iyo baza gutsinda bafite bira bitego 2 bari kuvuga ngo babibye urebye iriya ikosa bari kugenda badeklare cyane hari ikosa hari nka penalty babimye urumva nkiyo babaye iyo penalty byari kuba bitego 3 none kiri abanze bikaba 4 urumva niyo bagiye bashingira bavuga ko baberereye cyane Desire kurangara bararangaye titwareka kuba ngo tibarangaye kwera ko comeback yabayeho ariko nabo wabagiye babibira byenda titwovuga ko byatewe n'inani byatewe nuko barangaye kwera ko babayeho kwibana Freddy aya makimbirane ari hagati ya Misiri n'abasifuzi yagezeho akora ku bakuru ba FIFA urabivuga hiki noneho urareba hari intambara ya FIFA na UEFA asubungu bitangiye igeze nkagangahe bayizanye yatangiriye ku cyemezo FIFA yafashe cy'umukinyi uzaza ukoresha akanwa afashe ku kanwa ari kuvugisha wabo ko ari ikosa rizarihabwa red card kandi bararikoze red card barazitanze zibiri yego harimo mu defenseur wa Arsenal witwa Inkapi yagiye kuvugisha wabo afashe ku kanwa ni ikosa FIFA yemeje ko mu gikombe cy'isi iyo ni ikosa uzahabwa red card kandi baragemeje barabikoze babikoreye abakinyi babiri uwo ngo mu defenseur wa Arsenal nundi Joyton undi muataka nawe barakimuhaye red card ni babiri nono UEFA iyo yahise yanga icyo cyemezo cya FIFA yavuze ko abo muri Champions League cyabuza muri Europe kuko UEFA ari ya rishamye rihagaririye Europe bavuze ko icyo cyemezo batazacemera umukinyi akoze iryo kosa akoze kugango ko iryo kosa batagemeje nta kosa rihari ari ikindi kiri nyuma yo gukora iryo kosa ico babita ikosa kuba wifashe ku munwa akenshi mbona babikora mu gihe hari imbeho birinda imbeho yahariya mu Burayi haba hari imbeho nyinshi FIFA yabitekereje ko ari ikosa rishingiye kuki impamvu yarigize ikosa mu mupira w'amaguru barishingiye bavuga ko ari ikosa ritegwa na racist kuko urabona ikosa rya mbere ryabaye muri Champions League ni ikosa ry'umukinyi wo muri ukinira muri Ligue ya Portugal yakoreye Vinicius wa Benfica yari ikoreye iryo kosa uwo mukino ubanza guhagarara hafi minota 10 haba kavuyo haba gusubizanya nabi haba nk'intambara ariko baza
guhagarika urwo rukino ariko nyuma y'iminota 10 baza kurugarura iryo kosa uwo mukinyi baje kumuhagarika urukino gwabahuje na Real ikinira mu ubwo Real yazikinira kwa Benfica ariko Real igiye iwabo uwo mukinyi FIFA yaje kumufatira UEFA yaje kumufatira ibihano nayo iramuhana iravuga ngo urukino gubutaha iryo kosa ntazakina kubera iryo kosa yari kumwe n'abandi bakinyi ariko ntiyahawe amahirwe yo gukina rero bavyita ko ari nk'ivangura raciste ubwo FIFA irashaka kurifata nk'ikosa ry'ivangura mu bikombe byose bizaza cyangwa mu mukino w'amaguru bizaza bikora kuriye urebye izo ntambara niho zatangiriye none bagiye basa n'ababapingana bamwe agafata ibyemezo abandi bagasa n'ababipinze none hazana kira kibazo cha red card y'ura mukinyi wa Amerika kandi none haje kesi noneho muri Europe batunye abantu ya benshi bagiye gukurikirana ikibazo bakurikirana n'ura president wa FIFA Infantino kira cyemezo yafashe yo kura uri rakosa ya red card kandi red card yari igaragara ko ari red card yakoze ikosa ryo guhabwa red card ase Borguna red card yo yaje gukugwaho gute kandi yari yayihawe nyine nibwo bushakashatsi bagiyemo bagiye gushaka ubushakashatsi n'ibimenyetso bwa Trump kandi Trump nawe ni nkambaye haga utagira ibanga nawe ni umuntu udafite ibanga yagiye avugana na Infantino ku ruhande ariko aza kubishira kuri media avuga ko babivuganye bivuga ko iryo kosa rero bwo iyo karita yaba yarakuwe kubera ubushobozi bwa mukuru wa leta zunze ubumwe za Amerika bavuga ko bari n'ishuti yiwe cyane bigatuma kura ikarita yatanzwe mu kibuga agasubira kuza gukina kandi yakagombye kuba hanze rero ni kosa kiracyagomba kumufata kandi aganirwa Infantino agomba kwigura kuri ura mwanya uko biri kose kiracyane niba babona ibimenyetso byiza bazamwegusa hari amahirwe yo kumwegusa igikombe cy'isi kirakomeje twiteguye indi mikino iri buze gukomeza nk'uko twagiye tubibasezeranya Espagne iraza gukina tuzakomeza tubakurikirana kino gikombe cy'isi kugeza kirangiye FIFA na UEFA ngira ngo FIFA niyo iri hejuru ya UEFA iri hejuru y'ibindi mipira yose y'amaguru kuba FIFA yafashe ico cemezo cyo kwita ko umuntu naramutse wabo cyangwa avugisha wabo afashe kukana ariko murabona kuko bigenda kose biri buze kwemerwa kuko byafashwe na FIFA kandi ni iri hejuru yandi matsinda yose y'imipira y'amaguru no ko bimeze ni FIFA niyo ikuriye akabumbu cabuze urukino rw'amaguru kwisi hose yego kandi tuze gusoza utavuze ikirazo abafana bacu bakunda ngo bavuze ikirazo cyane kandi baragakunda no urebye ariko bafite amategeko UEFA nayigenderaho impamvu babipinze bavuze ko nabo bafite amategeko bagenderaho bafite uburenganzira bwo kwangarira tegeko nubwo FIFA ari bakuriye kandi ubona UEFA ifite ubushobozi bwinshi cyane kurusha FIFA yinjiza amafaranga menshi niyo mpamvu usanga bagenda basana bafite imbaraga badapfa kwemera icyemezo cyose cyane urakoze cyane FIFA niwe mwami w'isi muri ruhago niwe uyoboye isi muri ruhago nkuko abavandimwe bavuye kubivuga reka tunyarukire kwigura n'igurisha ry'abakinyi mu bikombe bitandukanye ku isoko bimeze gute Desire ubu ngubu abakinyi baragurishwa baragurwa bimeze gute ubu abakinyi bari ku isoko cyane urabona no mezi abiri tuba turimo ya break na mezi y'igura n'igurishwa ry'abakinyi ko baragurwa cyane duhereye ku mukinyi twabagiye ushize wa Ederson uri kwerekeza mu timu ya Man U avuye mu timu ya Atlanta Man U yavuze ko igiye kongera kumukoresha test ya kabiri babone kwemeza kumugura ni umukinyi wari waguzwe miliyoni 45 ubwo ngubwo nibamara kumukoresha test ya kabiri azakomeza abo umukinyi wa Man U ndabona wambaye jezi ya kipe ya Liverpool ntabwo igura nta nubwo igurisha bimeze gute ntabwo ari gukena cyangwa irihagije ihagaze neza yaraguze iyi season yaraguze kandi no mu buryo bwa iranihagije ariko yaraguze yaguze umukinyi umwe iguze babiri
yaguze umwe muri transfer mu kwezi kwa mbere ubu ngubu nibwo yaje mu itimu ubundi izubu ngubu baguze umwe kandi ntibahagaze banaguze na coach by the way coach nawe yaraje nawe bahinduye coach de Sibomana ndabona wambaye umwambaro w'ikipe ya Real Madrid yo muri Espagne ikipe ikakomeye ihangange nka Bampe bayoboye mu gikombe cy'isi ubu ngubu mwaraguze se cyangwa mwaragurishije kibisanzwe se urabona Real ntibagura abakinyi baradushaka bakaza bagashaka gukinira Real bakaza ku buntu kube zo gutwara abakinyi icakando icyo ku ruhande gatwara abakinyi b'abandi n'amategeko no kubera ko buri mwana wese ukina kabumbu uyazamutse inzozi ziwe aba ari ugukinira Real Real ni timu ikomeye ku isi kandi buri mukinyi wese aba afite inzozi zo kuyikinira niyo mpamvu abakinyi b'abahanga niyo timu yogura Bampe ku buntu ubwo ntutesheje agaciro izindi kipe oye sa agaciro uvuga ngo abana bose no kubashira mu rwego ntibaruta Barcelona rwose reka mubaze none se ubushize nani Barcelona iri guserebura ko yatwaye igikombe Lamine Yamal uri mu bakinyi bahenze cyane ubu nyine kandi cyangwa se abakinyi bakomeye cyane ubu nyine yavuze ko yashizaho agapankarite kavuga ko Imana ishinga ko atari Madrid wo muri Madrid none se kweri kuri kubona ko Real ari team irenze cyane cyangwa se ari inzozi z'abakinyi bose kandi ari abashima ko atabaye muri iyo team ngendera kuzo Yamal yavuze ninko kuvuga kandi nta kintu ubuvuze muri make kubera ko Yamal ni umupoza wa Real kandi urabona Real ni timu zibiri zihatanira ibikombe muri Espagne muri La Liga Real na Barca ni timu zibiri zikomeye muri kiriya gihugu cya Espagne barangana cyane mu buryo nta mukinya Barcelona bavuga neza Real nta wa Real ne bavuga neza Barca ibyo ngibyo byose twobigendera uzakomantere z'abakinyi tuzanye n'aba Real izo komantere nishi gusa iyi season ishize Real yari iri hasi ibyo turabyemera ariko iyi season hari cyizere kinini cyane Mourinho amaze kugira signing zigera kuri zine kandi z'abakinyi beza b'abahanga bafite experience zose ugereranya amafaranga bayiguze bamaze kugura abo bakinyi baranganya n'umukinyi umwe Barcelona yaguze Gundogan wo mu Bwongereza rero aho ngaho Real ku bintu uzashara byo kugura abakinyi Real irashoboye cyane na unaonaje kwa soko la kuuza na kununua wachezaji arabu ufite uzibagugwa cyangwa bagurisha barahari benshi abakinyi benshi tubwire reka dukomeze na Mason Greenwood wakinira mu Bwongereza aje kuza mu Bufaransa muri Marseille yaje uyu munsi yatangiye ibiganiro ni timu ya Fenerbahce yo mu Buturukiya batangiye ibiganiro byo kumugura baramushaka cyane batanze amafaranga ariko Marseille ntirayemeza ariko bari mu biganiro batangiye kuganira indi nkuru nuko Real umukinyi mu defense rukina ku bumoso witwa Fran Garcia bamugurishije muri Real Betis bamugurishije miliyoni 4 ariko ku masezerano yuko muri future uwo mukinyi Betis ishaka kumugurisha bazagabana amafaranga na Real 50% bazagabanira hagati rero izindi mugisha zitugeza afite indi nkuru no mu goalkeeper Manchester United yaguze uzaba mu goalkeeper wa kabiri kipe nkuru tacho twashingireho tuyite no kuri umufana wayo ariko nta ubukuru bwanjye tuzatubona twoshingira umukipa naye yakaba yaguze umukipa yakuye muri Manchester muri Leeds United akaba yerekeje mu timu ya Manchester indi kuri bado no mukinyi wagiye mu Inter Milan avuye mu timu ya Sevilla akaba yaguzwe miliyoni 25 umukinyi yitwa Anan ukina kuri wing iburyo Freddy ninde wundi uri ku isoko undi mukinyi ku isoko Chelsea nayo yatanze amahirwe
ku mukinyi ushobora ku itimu yose ishobora gushaka umukinyi Alejandro Garnacho w'umunya Argentine wavuye muri Manchester United akaba ari muri Chelsea ubu ngubu. Chelsea yavuze ko itimu yose izamushakisha ishobora kumugura apana bya loan no kumugurisha bashaka. Garnacho wa Manchester United Chelsea irashaka kumugurisha. Iyi musubije muri Manchester United se ko yaranashoboye. Ubundi mani mwamwigarusha. Ko yahombeye Chelsea. Chelsea ntiyamukinishije cyane, yaramwicaje yamushize ku gatebe cyane. Amahirwe bamuhaye make ntabwo yagaragaje ubuhanga nkuko bari bamuzi muri Man U. Kuva avuye muri Man U yaraje muri Chelsea ntiya performinga mu buryo bari bamwitezeho. Rero performance yiwe yagaragaye nke cyane muri Chelsea, niyo mpamvu bamushize ku isoko kandi badashaka kumutiza, bashaka kumugurisha burundu. Urakoze cyane, kadusoreze ikiganiro cyacu hano kuri Garnacho. Ushaka kugurishwa n'ikipe ya Chelsea ubutaha tuzagaruka, ejo tuzagaruka tubagezeho uko igikombe Chelsea gihagaze ndetse nigura. Mbere yuko dusoza twari kubasomera nziza zigezweho wazisoma vuba. Twazisoma vuba. Zisome vuba. Nuko Barcelona nayo yatangiye ibiganiro n'umukinyi wa Borussia Dortmund witwa Karim, umuwataka mwiza. Batanga ibiganiro baramushaka kandi umukinyi nawe yemeje ko ashaka kuja muri Barcelona. Rero ibiganiro ni amaklabu yombi, Barcelona na Borussia Dortmund, bumvikana amafaranga yo kumugurisha nkuko Borussia Dortmund yari ishaka ko umukinyi yongera amasezerano, ariko iwe yababwiye ko adashaka kongera amasezerano, zaba byiza bamutanze akaja muri Barcelona. Aho inde nkuru nuko Wilson wakiniraga West Ham nyuma yo kwimanura muri Championship yayihunze yagarutse muri Brentford. Agaruka muri ligue ya mbere. Yaba manu iyo ngiyo none iwe yazamutse yikuye muri ivyo vyago, agarutse muri Brentford, itimu ikomeje kwitwara neza kuva imaze hafi season 4 zirenga, kubivuye mu ciciro cya kabiri cy'Ubwongereza izamuka mu ciciro cya mbere. Bagunye kwitwara neza mu buryo bunyine, bari muri top 10. Rero izindi nkuru turi kwihuta ni y'umukoca wahoze ari umukoca wa Al Nassr, akaba yagiye gukoca itimu ya Portugal, timu y'igihugu ya Portugal nyuma yuko umukoca wayo asezeye. Indi nkuru twababwiyeho ushize ni y'umukoca wahoze ari wa Real werekeje mu itimu ya Fulham, ubu ngubu akaba yemeje kontra y'imyaka 3. Murakoze cyane, reka dusoreze hangaha kubera umwanya usa n'uwagiye. Turabashimiye, tuzakomeza ubutaha kugira ngo dukomeze dusesengure iyi mikino uko igikombe Chelsea kirimo kiragenda nigura nigurishwa, ndetse turi hafi kwegera shampiyona z'Ubwongereza, mu Butaliyani, mu Faransa ndetse no muri Espagne. Igikombe Chelsea ninde uzakijana? Mudushirire muri commentaire ninde uzajana kino gikombe Chelsea ca 26. Murakoze. Tuzabaho tubikesha Imana n'amaboko yacu, tutabikesha abo mutekereza, kandi abaduteye umugongo abibeshe ngo bazabaho.